إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح في هذه الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فيا معاشر المسلمين أوصيكم وأوصي بنفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله واعلموا أن خير كتاب كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Menguripkan Allah subhanahu wa ta'ala tantu amala aditanu di kapakapan alamat sangko Allah subhanahu wa ta'ala si kupimbarangan amang alimu ay pambagay niya na sir katano ay mala alimu ay pambagay niya na sangko mga uripanian na sukat tawfiqin niya nun kapturuan niya nun si sagyang kutualalan galabak ab kababayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa kanaubalangwan ang mga tao na turuan wa Allah ta'ala tawfiqan wa Allah ta'ala sa diran di ikang gulawla sa giyang kutuwa simba galabak ab kababayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala yan ang di pamili wa Allah ta'ala antaway maganyan si sagim kutuwa hidayah antay maganyan sagim kutuwa turuan antay maganyan si sagim kutuwa tawfiq sangko mga urip niyan so tamo so kadato na langon dinanan datada tarsan so mga tao malagi di so mga kufar malagi di so mga muslim na langoniranan langonanan ipambagay wallahu ta'ala sangko kabayan ang baganyanon ko mga urip niyan imbagay niyan so tamo kadato si ko mga kufar mga musyrikin lagi dito mabuhay pambagay niyan so kadato si ko mga muslim mga mu'min ugaid mga urip na Allah ta'ala na so hidayah so tawfiq so turuan na diyan nandi panili o Allah ta'ala sangko mga urip niya na antawa ay imbaga niyan sangko turuan ko mga urip niya giti sabab so mga tao sangko surga Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang koto masa kapakasoldiran sagyang koto surga pamangin tanu sangko Allah ta'ala ay mananian na lamun tanudan na timo-timo ano Allah ta'ala sagyang koto surga yang ko kadatano si sagyang kaya dunia namiyatiru iran laula an hadana Allah upama bukada kami turwa wallahu subhanahu wa ta'ala si sagyang koto halalan aokit
akapakasulda misagyan kaya surga na di kami makasul sisagyan kay amanan na surga. Mangorep na Allah subhanahu wa ta'ala. Imanton na alungan a Jum'ah. Anungan a Jum'ah asi mipapantag sisagyan kaya masa agdi kapakambulang ubaya ginawa na gusto kabaya o Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pigilaya ang taway mga tao ang mapapakaunayran so kabaya o Allah Ta'ala adi so kabaya ginawairan na gusto ay amanan yan na pimbarangan ang mga kasibisibiyan sisagyan kay amanan yan na dunya. Inaliw Allah Ta'ala tiyawag Allah Ta'ala sa mga tao ang yamaratiya. Dalayong tiyawagan Allah Ta'ala sa mga tao ang yamaratiya sisagyan kada na Quran kapapakatad man siran. Inamiyali Allah Ta'ala sa Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Panadenta di makati ko Allah Ta'ala ang gulalan si sagyan ko to akip siyempay na ka, kapapakain ng kaangka ko mga tao, kamata na suka panadenta di napakanggaya guna ko mga tao amya maratesan ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiyawag Allah Ta'ala sa mga tao amya marateya tigyan ya ayyuhal ladhina amanu. Jesus sirano to mga tao amya marateya. Kanaw ba itiyawag Allah Ta'ala na sa mga kuffar, mga musyrikin, mga munafiqin. Kaya tiyawag Allah Ta'ala na sa mga tao amya marateya sa katano. Igira at tigyan na ini pananawagagyong kutubang si kuhalungan a Jum'ah na sung kano ko mga darpa. So kano kung mga darpa, awain niyo, so amanan yan ang mga dagangan niyo. Awain niyo, so pimbarangan ang mga katambangan, apaka balamban siya kano. Na sung kano sisagyan ko ta mga darpa, di ron dito din tadman so Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kagiyan ko to, kaawain niyo kung mga dagangan niyo. Kaawain niyo kung pimbarangan ang mga katambangan, apaka balamban sa eko. Kipanggulalan niyo ko panduan wawa nagyutoy mapya sir kano may kakatawan niyo at tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Mano to nakanaubalangon ang mga tao nakatawan iran ang mas mapya so kawa iran si kung mga digangan iran mga katambangan galabakiran ang mga katambangan at pakabalamban si kiran si kuya manan yan nakipanggulalan iran ko panduan Allah subhanahu wa ta'ala. Maino tayo manana na matauron. Yuti sabab, again kaya alungan a Jum'ah na alungan gawi asaslaan si kulang wan o manana na mga Muslim. Gawi asila o Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat na minilirakatan ron. Nasudin so Allah subhanahu wa ta'ala. Sagyan kaya manana na alungan a Jum'ah. Nagusudan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imitiroon sa kapya agyan kaya manan yan na alungan na Jum'ah. Khairu yawmin tara'at alaihi syams yawm al-Jum'ah. Aya pinakamapyar kan aya manan yan nagawi. As sumibangon su alungan na su alungan a Jum'ah. Gawi aya manan yan na Jum'ah. Anda sabab fihi khulika Adam. Gianan sumasa akiad na ku Adam alaihi salatu wassalam. Nagugianan sumasa akia pakasuldawn si saging ko to emanan yan na surga. Nagugianan sumasa akia pakalyon yan si saging ko to surga. Masanan, gawianan, aron kipantag su alungan akambang kita wallahu ta'ala si saging kay emanan yan na dunya. So pada mga kadin wallahu ta'ala, so mga binatang na anda din ikakumawamanan niya na alungan a Jum'ah na tantusiran amawan au babadin nagyuto sumasa akabang kita wallahu ta'ala si sagyan kay amanan yan na dunya. Ugayad na sa mga tao amanan yan na mga manusia na kalilipatan na gumabibimban siran si kuyamanan yan na pimbarangan akatumbangan sagyan kaya dunya na kalilipat taniran agyam ko tuhamas sa pinakamalay arga, pinakamapya si ikiran ay manan niya nagawi absagad si ikiran ko kapagintawiran si saging kaya ay manan niya na dunia. Mga rip na Allah subhanahu wa ta'ala
So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miaalwin yan ko kadustaan nagu imbalas wallahu ta'ala amarata sang ko mga tao ay pendaray noniran agyan kaya alungan ajuma. Ay miali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantahunna aqwamun an wada'ihimul juma'at. Yan ko ta mga pagtaw na ipendaray noniran agyan ko to alungan ajuma. Ipendaray noniran susambayam si ko yamanan na juma. Anto na tigini ay pamaka ay manawag yung kutamanan na hadith na anto na yung betad. Anto na ay mananin na betad aging kuta mga tao ay pendaray noniran so alungan ajumaa. Ipendaray noniran so sambayang si kuya mananin na alungan ajumaa. Aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim. Anto na kadustaan agim ko ta mga tao na kaparuliran ko kapagintawiran si ko mga tao ay pendaray noniran so ay manan yan na jumaa. La yakhtimanna Allahu ala qulubihim na tutupan wallahu ta'ala agyam ko to ang mga puso iran sada asuldon ang mga pipiya sa giyam ko to agdiran di ikindaray nunan si ko sambayang ko alungan ajumaa. Na'udhu billahi min syarri dhalik. Tutupan Allah ta'ala giyam ko to puso mga tao ay pandaray nuniran susambayang ko jumaa na daasuldo na amana na namapya daasuldo na tawfiq ang makasisalinggan atasan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Uriyan yan thumma la yakunanna minal ghafilin. Uriyan yan na kebadusiran dan apa ko mga tao aki kalilipat aki alipatan ni Rasulullah ta'ala na so kialipat kialipatiran ko Allah ta'ala na pia kalipatan siran mambu Allah subhanahu wa ta'ala na upuong kakalipati Allah ta'ala na miyam bagian na kaagiyang ko to akapakan dadarasag kakialipatan kau Allah subhanahu wa ta'ala amiyada na siir ka nasi ikanian pakadiriswa si sagyang ko to aapoy unara ka jahannam. Na'udhu billahi min syarri dhalik. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Sadan sa tawati ko Allah ta'ala at talikudan yan sutadan-tadan siira ka nakalipatan ako niyan. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka napakimbagian mapambagian yan agyang ko to kapagintaw amasimpit sa agyang kaya dunia. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma na makaumasin sa alungan amawrim na kapada sa kanyan at timuon sa kanyan aayami pagpadayan agyang ko to mga tao ang mga buta. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma na sisagyang ko to kapadiyan kung mga tao ay manan na mga buta na tiroon yan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kad kuntu basira. Kaya kad nanakad na inwako kepada ang mga inwako ay amanan na kapad ko mga tao ay amanan na mga buta inwako kebuta asi ko masa katatagwa ka na si ko dunia na makay ilayako. Anto na isumbago Allah ta'ala sa agyang ko to tao. Tigyan qala kadhalika atas ka ayatuna fanasaytaha wa kadhalika liyawma tunsa. Lagi na natigan si ko masaki apakataling umarka mga tanda amin. Kaya pakataling umarka wa amanan na Quran. Kaya pakataling umarka o da'wa. Panulon mi pantag si ko Allah subhanahu wa ta'ala simbaan so Allah ipanggulalan sukabna raka ipanggulalan ka sukabna raka wallahu ta'ala na pia kalipatan ka na iman lagi danan mambuwa iman to na imanan yan napakalipatan ka. Yuti sabab mangorip na Allah ta'ala sulitan di iking gudalanan si ikosim basang ko Allah subhanahu wa ta'ala nakabnar rakatano to Allah subhanahu wa ta'ala nagyuto rin Egypto man tano sisaging ko to kabnar rakatano o Allah subhanahu wa ta'ala. So din ka di kang galaba ka kusimba
Galaba kababayan wallahu ta'ala batabala baw si sagyan kaya mana niya na masa iman to masa fitna masa di makambulang subaya ginawa gusto kabaya wallahu ta'ala na tanto kumala abala sa imbagay rakaw no Allah subhanahu wa ta'ala alagid ubalas umyang galabak o 50 sangko mga sahaba 50 ang mga mama sangko mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Katawan tanong subalas wa maanan yan ng mga amal o mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugayit na inaliyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakataling umaya maanan yan na masa ay maanan yan na katigar na gukapantang na susimbaw na urip na Allah Ta'ala. So galaba kon urip na Allah Ta'ala amala simbasan ko Allah Ta'ala na ayabalas yan na lagid o balas o di imang galabak yang galabak wa amanan yan na 50 ang mga mama sangko mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miyalo yan ano Nabi sallallahu alaihi wasallam si saging ko to hadith o Abdullah bin Umar na gusto Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyalo yan la yantahunna aqwamun an wad'ihim so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialwin niya natigyan si sagyang kutamanan yan na hadith o Tha'laba si sagyang kutamanan yan na Tirmidhi tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min waraikum ayyam as-sabr fihinna mithlu al-qabdi ala al-jamr tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam mata na pakataling agyang ko to amasa si kukurianyo. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasisagyang ko tayo manan na mimbaran napitiro yan si ko mga sahaba niyan. Pakataling si ko ayamanan niya na kurianyo ayamanan niya na masa ayamanan na kasabar na gukapentang. Ino to masa kasabar na gukapentang kung mga tao ay na mga tao mapaparatiasan ko Allah subhanahu wa ta'ala na matatagukiran nagyong ko to kasabar nagukapantang kudiran di kinggulalan ng kopanduan Allah subhanahu wa ta'ala fihin na mithlul qabdi ala al-jamar yang ko to mga tao na ayadiran di kapagagama na lagi disiran o kumakapat sa barabat amay tuitubo na kaya bukaliran nagyong ko to amanan niya na barabat. Lagi dito sabad ko mga tao adiran di kapagagama na may titubo na biyukan niran naging ko to agamairan. Lagi-laging kaya manan niya na masatano imanto madakla mga tao sumiagadadan naging ko to mga wakto na piya kalipatan niran so mga wakto kami at tumuiran naging ko to mga degangan niran kadadangairan si sagyang ko to degangan niran na'udzubillahi min syarri dzalik. العامل للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم suat tigian sudiro di inggalabak sa galabak asem basagyan ko to masa fitna masa kapakapapantang ori panallahu ta'ala ko din yan di kinggularan ng sa ikusimbasan ko Allah ta'ala na sudin yan dro di manggalabak mga pipi asimbasan ko Allah ta'ala na ayabalas yan na lagid o balas o 50 ang mga mama pinggalabag yan aging ko to agalabag kaya manan na mapiyang tigo mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na auto padasikiran o padasira kami ay manan yan na yung ko to 50 ang mga mama aming gagalabag sa galabag ang mga pipiyang na subalas yan na lagid o balas o tao aming galbak sa galbak amapyasa gyang ko to masa kasabar kapantang padisikiran o padisir kami at tigo mga sahaba tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal minkum ginan na padisir kanu ay mana padisir ko mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yiti kalayan ni balas kapanalamat sang ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya manan yan na bapiapan miya kasempang so amana na dagangan tano kabaya ginawa tano saging kaya masaiman to na inawaan tano aging kota mga dagangan tano kaya
inadabtano na so simbasan ko Allah subhanahu wa ta'ala na umiyog so Allah ta'ala na si ko kaya pakatigartano na ko kaya pakasabartano si ko kaya away tano ko pimbarangan ang mga katambangan sa gyan kaya dunia inadabtano na ko sinimbatano so Allah subhanahu wa ta'ala niya tumutano so kabaya o Allah panduan o Allah subhanahu wa ta'ala na kaparulitan o agyan kanan balas Amia Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala, piyakatan na Allah subhanahu wa ta'ala, si ko mga tao, akubimbansiran si sagyang koto amana na mga deganganiran, mga tamukiran, asiran na mga tao, amyang alalapis. Ay katero Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum, amwalukum wala auladukum an dhikrillah, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Tiyawag Allah Ta'ala sa mga tao amya maratya, kapya kainang katanunian, papakainang kaantano, lalayon Allah Ta'ala sisagyan ka na Quran, alalayon yan, nabtawagan sa mga tao amya maratya. Ya ayyuhalladhina amanu, Jesus sirano to amya maratya, la tulhikum amwalukum, naubar ka na makabalamba, na makabinasa sa mga tamuki, sa mga muryataw niyo, an zikrillah si ikok di kataden talimisan ko Allah Ta'ala ay mana niya naubar ka makabalamban so tamok ka dagangan ka galabag ka muryataon ka ko kipamain dagan nakakusimbasan ko Allah kipamain dagan nakasi ko mga wakto mga sambayang kipamain dagan nakasi ko ay mana niyan na alungan al-jum'a sambayang si ko jum'a kasaden sa tao ang gulaulaan yananan at tigo Allah Ta'ala. Miyatambang ko tanukian, miyatambang ko dagangan yan, miyatambang ko muryataon yan. Kaya lipatan yan sa Allah Ta'ala, sagadad na yan kaya wakto, na kaya lipatan yan, di niya ipanggulalan, di dia amanan yan, adibsambayang. Kami atambang sa yan ko to dagangan yan, na anto na ipitiro Allah Ta'ala. Faulaika humul khasirun, nagyan ko to mga tao nasiran iyamanan yan namiyang alalapis. Dhalika khusranun mubin. Yanan ititu amanan yan nakalapis upuong kamalapisan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yanan ay kataoron ng mga tao na amanan yan na danyan awai sudigangan yan bapiyong panamyakapasan at tigyan namyakalabas kanyan. Ugaid na ay katantuan yan nas kanyan natitud na miya lapisan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na mas tumuasi ka malapisi ko dunia, au ba kasi malapisan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ninuayagin kayamanan yan na dunia, ayamanan yan na pagawaan bu, pagawaan ka agin kayamanan yan na dunia. So tamok ka na udin kaawai, nayamanan yan na pagawaan kanyan, na upuong ka malapis, sang ko Allah subhanahu wa ta'ala, na duan-duang kadan ayamanan yan na manusia, kakaparuling kaagyang ko to ararang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala pakawriyan akong sisagyan kaya manan yan na khutbatano nagyan kaya masatano na masaasitano misasumbor sisagyan kai ayamanan yan na balatan ko kapagpaging. So kababadoy tanwa muslim na gumu'min na kailangan nasisi ko mga pusot tano nagusisi ko ayamanan yan na pamikiran tano di tanod imi pamayandag. So kababaluin kayamanan yan na muslim na gumu'min
amasyap ka so agamang ka ayamanan yan na agama Islam. So mga kuffar na ayad na kabayaran na madatano si ko agamatano agama Islam. Madatano si ko paparangayan o agamatano agama Islam. Ay katiro Allah subhanahu wa ta'ala, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. So mga kuffar na masisimalawiran nagudisiran di manamar amana na ubak kanubo pagandod sangku kakakapiri ko orian wa mana niya nakiaparatiani edi ngalabagan ng mga kuffar na makandud kano si kwa kakakapiri maswaayusiran amuungkir sang kupandu ano Allah subhanahu wa ta'ala genan ikabayar katano ayamanan yan na mga kuffar sabab sagem ko to kapapadalam si ko mga pusuran agem ko to hasad deng kinagusig si ko orian o kya turutano sang ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Si sagem ko to orian o kya pakataling umarakatan o benar kya pakataling umarakatan o Nabi sallallahu alaihi wasallam amin italing umanian si rakatan sulinang aparateya minitaling umanian si rakatan wagiang ko to atitu agama alalan si sagem ko to kapakasudad sang ko surga o Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi Tanwa Muhammad alaihi salatu wassalam na piyakain ang katanong niya na sa katanong mga umat yan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sa din sa tawa pananayanan yan agyan ko to mga tao na kapad sa kanyan na kabadoy si kitapi sa agyan ko to piananayanan yan. Ito sabab sa agyan kayamanan niya na masatanoy man to na masyap tano so agamat tano agama Islam masyap tano so para tiya tano sang ko Allah subhanahu wa ta'ala di tano kapananayanan so galabak o amanan yan ng mga kuffar may pantag si iko simbayaran may pantag si iko amanan yan na agamayran kakapadaka si ikiran na makaw makasi sa anungan amawri na si kakitapi ko mga tao kaya amanan yan na piananayanan ka mga urip na Allah ta'ala pamangnin tanusan ko Allah taufikan tanon yan sa minggu na lang tanwagin ko to panduan Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya arhamar rahimin Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من شر الوباء وعظيم البلاء في أنفسنا وأموالنا وأهلنا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وبارك وسلم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء